Poštovani, zašto ne? Birate me svi bogataši kao predsjednika Hrvatske i kao sredina koja ima dosta puno para. Evo, NIZ je sličan račun, ja imam CZ, znači ciljom puta ciljom. Toliko para imam, pravim možda par milijarde CZ godišnje ili mjesečno i blizu bilion ili bit će još i milijarde CZ. Mislim, kao firma je to, nije cijeli kapital. Cijeli kapital može dobiti od Google Finance 240 štela, najveći profit može napraviti Google Finance, ali ja imam firma koja stalno da pravi pare, tako da pravim produkt, znaš, zato mi je to jako bitno i samo znate za ovu šansu Google Finance, to vam proći samo jedan puta, morate uspjeti nekako da shvatiti da onda imate pazi, recimo milion cet, to ti je jedan stan. Ili sa milijardu cet imaš, ili trilijuna cet imaš ulicu. Jedan trilijon. Tako da, možete se kupiti ulice, praviti na njima i 24 puta 24. To su 500 štela. A 240 štela, to ti je trilijon puta 10. Znači milijardu. Milijardu trilijuna. Iako to u računu se ne shvaća kako normalna matematika funkcioniše, ali to je istina. Znači milijardu cet, to ti je 200 štela. Trebaš nekako shvatiti prvo da to trebaš biti realan račun, jedan više i 24 puta 10. To je to. Ja imam ciljom puta ciljom. 10 je 10 milijardi puta ciljom. Ja sam na drugom, već skočio sam i na drugoj strani sam i to vam isto želim uspjeh na poslu. To što ste vi producirali sa rukama, to sve pravite kopije milijardu puta, imate jedan partnerstvo 50.000 firmi ko ja i to želim svima u Europskoj uniji. Birate me kao predsjednik, kao sredina, kao oni koji imaju verbe, koji imaju gastronomiju, koji su moćni, koji imaju ceste, razumijete, koji imaju cestu, oni koji se pokazivaju, birate mene, ja ću sve pogledati u kabinetu, gdje pozdrav kabinetu, birate i meni kabinet kao prijatelja i napišite mi nešto, preslada, pišite mi kad hoćete, želite, primam zahtjevstvo, posla koga mogu praviti, možete mi dati neke zadatke, ja ću 100% ispuniti. Imam vremena, sa 60 godina ja ću pomoć Hrvatskoj, pomoć Europskoj uniji, za UN nisam složen, nemam to iskustvo, znam da drugačije izgleda svijet tamo van Europe, tako da pozdravim svi Hrvate koji su izvan domovine, birate me kao predsjednika, bolje da ne možete naći onaj koji vas predstavlja. Ja sam sad vidite, meni je dobro, imao sam bakterije u tijelu, sad primam tu antibiotikom, osjećam se super. Gledajte film Leere Häuser, Empty Streets, utvrdite to Leere Häuser, Empty Streets na YouTube-u, samo pješu stari se, ima da gledate kako mu ulici izgledaju, Leere Häuser, Empty Streets, rekomands na YouTube-u. I vidite što sam to pravio, kupio su kuće i pravit ću na njima nove kuće.
Htio sam reći, nešto sam htio reći, sad zaboravio što sam htio reći. Da, pogotovo sa ciljom da se shvaća da imamo još milijardu, preko toga milijardu cet, a 24 štira su ti zbilje u računu ciljom puta 10. A ja imam 24 puta 24 i plus još 10. Znači 4900. Računo meni Njemačka banka 10.000 štila i toliko što je bogat i htio bi sad to lijepo uložiti lijepo u Hrvatskoj, sad ne znam što radim i ja mislim htio bi spojiti Berlin i Češka, Slovačka, Austrija, Mađarska, Hrvatska, sjeverna Italija, istočna Francuska, to ću sad sve spojiti i napaću sad tako da će milijardu cet nuditi preko hrvatske vlade, no možda čak i kabinetu, prvi put da se kabinetu kontakt.